Bonjour à tous, Rojba Jouara, à mes vidéos qui خوينن ورقرن كردي. Ajan, bonjour monsieur dame, puis-je vous aider? Rojbash, Merujen, monsieur, Jmirarte goten, ou dame, Jinarte goten. Puis-je vous aider? Askaram, Arikaria Obukum. Hervé, Afshakhseye Kamina, Kasseye Kamin. Nous aimerions savoir quelles sont vos promotions sur le séjour. C'est pour 4 personnes, nous partons en famille. دبي أزد خوازم عروديوا ناس بكم تلجم وهيجبو أم هرن جياكي رونن جبو شار مروفا أم الباتن. Nous aimerions savoir, am troisième zanas beken savoir bezanen quelles sont vos promotions Arudewa Chahana sur le séjour. C'est pour 4 personnes. C'est pour 4 personnes, 4 personnes, persona. Nous partons en famille. Amishen be Aili. Ajan, vous voulez partir à la montagne? De BG Mata Troise Harry le Sergia, montagne, Chiana. Vous voulez partir à la montagne, Troise Harry, Jehikuchia, les Habnian. Claudia Barsavavide, ou Jijena Kanafada. Non, on préfère en bord de mer. De Bena Am de Croise Naharan Jiaki, Avle Habil Bar Bahriani, mer Bahra. Non, on préfère en bord de mer. يعني أم تخوازن هرن الجيكي رونن كو بحر لهابي آجان اي وكيلي وي شركتي بجي اي بوغلا اي بغجما جبو إقامة vous avez un préférence hôtel camping bungalow de بيجبو هون جهي كوليرونن هون تخوازن هوتيلي يعني مخيمات كامبينج ان بنغلو جابي خانية كوج قرشكاتشيت كنجي كوش واتشيت كن Et pour l'hébergement, vous avez en préférence hôtel, camping, bungalow. préférence يعني تي شحز لكنجي هوتيل يعني هوتيل كامبينج بنغلو مش مخيمات يعني هوتيل يعني وككوخي بقرشكاتشي بنيان معليش بوشوا أفاقن شيتكا. Claudia de Béger, on préfère un complexe hôtelier avec toutes les facilités, c'est plus pratique pour les enfants. On préfère أم دخوازن أم تفضلينن complexe hôtelier يعني جياكي هوتيلك همي تشتي دهبي يعني أفايا قالكي هساني تريج بوزاروكا سبلو براكتيك يعني عملية بهتر ملائمة يعني pour les enfants بوزاروكا سبلو براكتيك pour les enfants. On préfère un complexe hôtelier avec toute la facilité. Facilité يعني سهولة avec toute la facilité بهمي هسانية خوبا c'est plus pratique pour les enfants بوزاروكا. Hervé à wakil de BG, pas de problème pour moi. مشكلة جبومتنا pas de problème pour moi. مشكلة جبومنا. Agent de BG, vous voulez séjourner combien de temps? تخوازي تخاصي الور بميني يعني چند روزا تخوازي تخاصي زماني تخوازي الور بميني vous voulez séjourner combien de temps?
دتوم يعني وقتها كلاوديا دبيجي اون سومين يعني حفتيكي تاني اون سومين حفتيكي اجان دبيجي جي اون سيجور au Maroc dont le prix est de 350 € par personne. L'hébergement et demi-pension et le billet d'avion. دبي جي اون سيجور au Maroc دبي إقامة بيدا دبي الجماد ونهار المغرب بهايوي 650 € يا وكرتا طياريجي تيدا يجيبو شخصكي أما جاري بخوينن أجان بيجي اون سيجور au Maroc dont le prix est de 350 par personne, l'hébergement et demi-pension et le billet d'avion. بليتا طياري ونيفي حقي مالي إكو ليرونن ويجبو شخصكي تانية بسيصدو بينجيرو إقامة المغرب. Hervé de BG parce qu'il n'y a pas d'activité ou d'exécution prévenue pendant ce jour de بمات نشاط أيان سيران نين ندخد نافا في معنا مع المغرب ده أما جرب خن Hervé il n'y a pas d'activité ou d'excursion prévue pendant ce jour وقت ما قد بيجي معنا نشاط تنن اكتيفيتي نشاط يعني اكسكورسيون رحلات سيران بريفو باندان سجور رحلات استكشافي يعني ام جي او بنجي خوش de نابرا في معنا ماودي قاما من المغرب ده اجان جوار بيجي نو سي فو فولي نا قرهن بخوازن جي اون اوتر اون اجيبت دبي ميكا دي هيا يجيبون مصري pour 500 €. Je pense dire par personne. Je veux personne qui. Dans ce jour, devait إقامة il y a une visite guidée des pyramides devait رحلة دويشن أهرامات ainsi qu'un croisière d'une journée sur la Nil. تبلي ولو هندكارن هرن سر آفاني ليجي ياكو شامكة المصرية يعني وإهرامات و أجمانيل نافي عرضي وادهايا أما جار جيبي بخوينن أجان دبي نو سي فو فولي j'ai un autre en Égypte pour 500 € par personne dans ce jour. Il y a une visite guidée des pyramides ainsi qu'une croisière d'une journée sur la Nil. De بنا قرهن بخوازن ما يكاديش بو مصري هيا عرضك ما يعديش بو مصري هيا ببين صديرو يجبو شخصيكي دفي عرضيدة وندكارن هرن بيراميد يعني إهرامات أنسيكون كواسي رحلة كمايا ديون جغني سوق لنيل وندكارن هرن سرچمي نيلشي كلاوديا بيجيس سوبر أفقلكي رائع قلكي باشا دبي ما جي هيا جبو شار مروفا Hervé, il reste de place pour 4 personnes. دبي Hervé يكجواد بما جي هاي يجبو 4 personnes. 4 مروفا. Jean دبي جي وي جي et pour samedi دبي مجبو
السبت رجا شمية هي بروشين شمية وري سافا بباشا مجيا كيا جي pour le samedi prochain جي شمية وري ما باشا اغبت بس parfait يعني قلكي باشا راضي بون يعني. Et merci beaucoup Zor Spajor.